Guys, baru nyampe Rakit jam 7. Mancing di Rakit Neros Pagadungan. Nih si bapak mau pindah, baru beres-beres no. Mudah-mudahan ada hasilnya guys. Mulung lapak. Oke, mudah-mudahan ada hasil, amin. Wah, wausin bener buru-buru wae euy. Kajen desian kajen. Mah. Bayang kali kan itu. Pergerakan mah aya. Ngan? Kan taupna ada arah lit. Oh, biasa. Anjir, kesengit ini. Gue. Di kamar kayak gitu. Iya, mak ya ada dagingan, Pak. Keberang lama lumayan. Ada dagingan. Oh, ayaan pantesan. Dugu. Aduh. Ayang, Meng. Ya tuh ya. Ya, masihan ya.
Nah, di mama. Eta lauk eta. Sok, di mama. Sok. Siapkan ya. Lunglep, Pak. Jadi gua capek aing dah.